Fatalfatu lo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia sofo a mai so tapo inga tama matina matua pela ho mo mai ai tatu fasalong le nei tula Tala tulilo mal fam snonga mawalunga le mata upo leo ma le sunga papali isia fikeo. Fatau le maliwal tamai tai professor Amrik Samoa Sinavayana Caroline Gabat. E lua mo le mawaleo le na tula ile so. O le fo mai fa apito tangata mali liu le pathologist mai fiti Dr. Kalo Kivaki. Na fa atino mai lunga le sota inga televave po le sum la na moli mau. Ewi ile faima motu sota inga peitai na toe mawalawa le sota inga mulmuliane ma fa awa wai. O le li fo mai el fal mai tele mtotua le na tawa ti ele tino maliu sa tu lai foi. E fa mtala fo linga wa aia Sinavayana ile taun uatu. E la ititi lava fesili na avatu iai, e o lava ile lo iana tu lai mo pali isia. Le fionga au nasa unisa polu ele ai fo isana fesili na faya ile fo mai ile Samoa. Mangana ile fo mai fa apitoa mo tangata mali liu na awai mai fiti. Ilungo le sum le na tulitule le lo ya papali i. Talu lona fa apea mai isa vaengo lana li potiona suenga ile tino maliu o Caroline. Sa mau popo lava lona fai aise itulau fa apena foi le afu o lo pito ia i le ia faina. Vangana ai fa fo mai o le ulule na faina i manu angaonga. Peita ile mafu ango le maliu Caroline pe ona tusia ile li potia le fo mai fa apito le mai fiti e afua mai ile severe traumatic brain injury. Mafamatala le fo mai. Talu ele tasi se manu anga le ulu ai olona tino olo o yai so tanga ilona ulu. O manu aonga ile tino e peo na moli mau le fo mai. E au fia ai mapona ivi olona tino uata ei. Ma moli mau ina fo ilona limanga vale. O le moli mau le isi fo mai le na taunu uatu yai ile tino maliu le falma mutotua. Ile lua so muliane talu ona maliu. Ua amata na faina lona tino. O se atoanga o le moli mau i tātou tala o iluma. Ai o le ato vala awai le aso sultasi le moli mau o lo malanga a leo le susunga a Cecilia. Inisio tala. Malimtanga luenga o leo to ono leo Samoa o le kulupu lona tolu. Wa vatu le misiona malo au fatasi talu malkovitis fluiva. O le isito ono fo leo Samoa o le anga alulue le Republic of South Sudan. Ilalo le UN mission o le sao o Samoa. Ele whaatupuina o le file mu whaabao malo. O leo e au fiai Detective Senior Sergeant John Whaanuali, Senior Sergeant Sri Krishna Swanky, Sergeant Vito Linaniko, Sergeant Rico Pelletti, Sergeant Penehuro Banyani, ma Sergeant Lijay Solofa. Sa no le fiongol kom sinom tanga luengo leo au pa aulongo itino Filippo ilungo le lato i tulau. O sota inga televavave. E momoli lan wha manuianga ia sao mauli le wha moe. Mai ia wha manatua tu iai o lo malanga a vea la tau masui Samoa. Ia ngā lue mal wha maoni, wa ai ili tau le lei o le tunuu, malem ta ngā lue ngā ilwa inga wha vau malo. Mawhai le tua mata iala ia ila tau ili taimi o ngā lue ngā. Malo iai fo ilm ta ngā lue ngā la tau sao. Mo leo o nanga wha atupu file mu wha vau malo, ai o se mitamitanga fo ili nā. Mo Samoa. Mai le whamsinonga le whaasolonga o mōli maua leo i lea solua, ananafi. Lena tula i aileli i talawawo Frank Enesi la whaitele mai e tau le whamsinonga. O ie maasani ona la mafuta masia whikea li vaivase. O le lato whale tu i lalo ifo le matie, o lo o iaile maota o papali isia. O se tina e alofa. Na ia mai taua i eivaenga whaafia e tutusa i la ua. O le atali i talavou ia Frank e a o ngā musika ma ua iai lona tomai i le taina o le mea whaiwha ili le violini. Mai o le isi le nā o la so tanga masia o le tae ia o le violini e to vā i le tusi whaitau o le tina. O le asa whareile i le afiafi le nā alwa e ai i le whale o sia ai ua loka le whai totoa. Mai na te iloa lava le mea masani o na iai le ki. Sa masani ai e na nā lava le ki o le whaito o le moto si ai lalo le maa ilu mo le whale. Peitai, wa ese le aso e le ese ki nei lalo le maa. Mai sa toe alua iloa ilo lato whale. Mai le itoe wa aia i lava i asia. O le la maftanga ma le tinaif so soani lava ilona tangata talavau. Mai ia io e ina winga o sia e pe on whaamtala atu ia i le loia. O se tangata ele lei, ele sawa, ele o se tangata whealua, ai e nofo lava ia i le fale, i le tele o taimi. O le asolo na lua ana nafi, o le whaamsinonga,
A o whaasolo pea mo li maua leo. Ai a lala lava ma le toa le sunga pali I tuane o lana loia le fionga o nasa uni. Na mai ta wina le tele o le esenga o le aso mua ma le aso lo na lua. O le aso ngafua le mo li maua le leo na ia whaamatala ata o le fale ma fōlinga o le fale o sia I vaivase na lato maua atu ia le tino maliu. Sa moli mawina I lava fōlinga mawhatia o le tina ia sia I tutonu o le whaamsino. Na tangi mo oi lava ina ta ofi le whaamsino ngā mo sina taimi ma toe fo I ane whaawau. O fōlinga wa aia fo ina o le tausonga le fionga ko Reti Wolf ina ua wala au e moli mau I le aso mua le aso ngufua. O le loi mata malingi ina ua ia toe tōma natu I le aso na alua ia whaamao nia le tangata o le fale mai po olona tau ainga le olo o tau sa ili o Caroline Garbutt. Peitai, o le atali itala vaule na moli mawai le asolo na lua. Ana nafi, sa to alava le whaatinongola na moli mau, matala noa I le vala lata o le la maftanga malitina ia pali. Inisi o tala walongo tala a inga mafio angale na whaino la tau mauta, ma mea tō tino I ngā lua o le tsunami a Lucia. Le nao o maiona a ave I Samoa I le stols fulo Iulai, mai ua whaatalitini mai nei, po o ani whaamanuyanga e maua atu I le malo. Ina walongo tala ua tau au e le malo se le ni o le tsunami. Sa tau mawhai atu stata wawa noa le minista tau si o tupe le fionga lau timu ia a fōwale se wa ai le imanuia. Peta ina ia tali I le newspaper le malo le sabali, ma ia tau iai, o le whaonga ina o le tupe le ana maua mai le company insure whaaptoa o me tupul Pasifika, le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company, e lua se lau walu suli maa whetala Amerika, tu so le fitu se lau fitu tasi walu se lau fasu fitu, tala sa moe whaamoe I se lipoti lea mai le New York, le National Emergency Operations Center. E avatu I le DAC po le Disaster Advisory Committee, e taita I whonoa I le fionga le palamia fia me naomi mata afa. E whailoa tuai vaenga o le tunu, na afa inga mai I le tsunami. Tātou maua I mōli mau mai lona I whangaloa, leisi lewa fio anga na whaina mauto se vaenga o ainga, na o atu I aile ngalu I totonu. Peta ai o atangia li lipoti le ale pepa o le malo, e whaatali se ia umane le palo te tele, ma maua se malo fau, ma pāsia lana tupe whaasoasoa e ao fia I male se leni lea. Talue le whaatu la whanuina o na whaasoa atu ia se leni I le taimi o wa ai le tunu o le malo tausi. Mai ua watuai I le mta ngaluengo tupe e pe ona li potia le ofisa whaasala lau o le malo le savali. Te tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo iaso e whaamoe le lofo le tua tātou tui whiro e fo ilaso atai au se whaapoponga ai ma whaaputai tuai I le Wendy's Design mai funga lei mo le whaala e.